Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, tugarutse mu kiganiro gikubiyemo amakuru mashya agezweho kandi akomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no hirya no hino ku isi. General Ngombanzito wa Wazalendo biravugwa ko isasu rimaze kuba ryamwinjira. Ese rimwinjiriyemo hehe? Aho ngaho rimwinjiriye n'uburyo ki bigenze, uko bitangiye n'uko birangiye ndabikubwirira muri iki kiganiro. Si ibyo gusa kandi ingabo za Alliance Fleuve Congo muri Masisi zatewe, uko icyo gitero cyagenze nabyo turabikuzaniye muri iki kiganiro. Ariko nanone si ibyo gusa, mfite n'andi makuru avuga ko Uburusiya bwarashe ku ngabo za Amerika bukoresheje misile yo mu bwoko bwa Kenzhal. Iyi misile igabwe ni igitero kigabwe kuri Amerika. Iyi ntambara yo turayikizwa n'iki? Ko twamenyereza Irani ziza tugahungabana, tukamenyereza Kongo zimaze imyaka n'imyaka. Intambara y'Uburusiya na Amerika yo turaza kuba twayikizwa n'iki, dore ko Uburusiya aribwo buyitangije mba ariko mvuga. Byose rero tugiye kubirebera hamwe. Icyo ngusaba nta kindi, ibuka gukanda like ku biganiro byacu, wibuke no kureba ko wakoze subscribe cyangwa se abone, usanga utarayikoze aho hasi y'ikiganiro uhita uyikanda, ubundi kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Yewe rero nitwa Baraka, wanyemere twinjire muri izi article cyangwa se muri izi ngingo, duhereye ku ngingo ivuga ku iraswa rya General Ngombanzito. Uyu General Ngombanzito ni General autoproclamé cyangwa se General wabyihaye cyangwa se wabyigize, akaba ari umujenerali w'umuzarendo. Uyu mugabo yagabye igitero we n'abandi bazarendo be ayoboye, bagabye igitero ku gice cyafashwe ku munsi w'ejo na Alliance Fleuve Congo cyangwa se n'amadubu ndetse n'intare. Igice cyari cyarafashwe intare zitarakemarana n'iminsi cyangwa se nta n'iminsi ibiri yari yashira. Agaba igitero we n'abazarendo biwe, hanyuma bagabye igitero ahitwa ni muri territoire ya Fizi, ahitwa Kabanju. Axe ya Kabanju niho hari ibirindiro byatwirwaneho itaramarana igihe kinini. Niho izi ngabo za Wazalendo ziyobowe na General Ngombanzito zagabye igitero mu ijoro ryakeye. Ikintu cyaje kubaho rero, izi ngabo za Ngombanzito zagabye igitero, ariko muri uko kugaba igitero amasasu mu gihe yumvikanaga zaje kwisanga muri ambushi. Zisanze intare za Sarambwe n'amadubu bari gukora icyo bita kuzenguruka adui cyangwa se kuzenguruka Ngombanzito n'abazalendo biwe. Yari kumwe n'abaFARDC ndetse n'abarundi bakeya, dore ko abarundi twamaze kubona ko batangiye gutinya urugamba. Bamwe batangiye kubona ko rutabareba, bari mu ntambara zitabareba. Uyu Ngombanzito we baje bagaba igitero kuri ibi birindiro. Amasasu atangira kumvikana ahitwa Kabanju n'ubundi. Ahangaha ni muri territoire ya Fizi. None muri uko kurasana baza kumenya amakuru yuko intare za Sarambwe n'amadubu zitahunze, kubera ko baje kwisanga hagati mu birindiro. Baravuga ngo turabifashe nyine, batangira kuvuga ati sitwe turota bukeye, ubundi tukifata amavideo n'amafoto tukerekana ko twambuye intare za Sarambwe n'amadubu aka gace. Nyine bavugaga ko butinze gucya ngo berekana ko bahafashe. Noneho mu kubona uko bugenda bucya, ngo baje kwisanga ahubwo bazengurutswe basigaranye inzira imwe nayo yo gusubira inyuma, ariko nabyo ngo haburaga gato nayo ngo ifungwe, kubera ko amasasu yari yabaye nk'atuje gatoya. Mu bisa naho komanda watwirwaneho uri muri kano gace ari nawe uri ku komandinga M23 yaje gutanga umusada, bisa nawe yari yafashe icyemezo cyo kurekura ibirindiro, ubundi ngabahungu baze mu birindiro ba Ngombanzito, nibarangiza aze kubakubitira mu gafuka nta buhumekero nta bwinyegamburiro. Bisa naho aricyo kintu yari yapanze. Ariko ikintu cyaje kubaho mwa bantu mwe, uyu mugabo Ngombanzito nyuma yuko ageze mu birindiro akabona intare zivuyemo n'amadubu, yatangiye kuvuga ati singe ndota bukeye nka cerebora nkifata amafoto habona ngaragaza ko namaze gufata kano gace. Ako kanya twatangiye kumva amajwi kuri WhatsApp Ngombanzito ari kuvuga ngo yamaze gufata kano gace ka Kabanju. Arangije birangije muri uko kuzenguruka, urumva komanda w'amadubu n'intare za Sarambwe yazengurutse Ngombanzito. Ngombanzito yaje gusanga asigaranye inzira imwe. Iyo nzira asigaranye nayo habura gato ngo ifungwe, kubera ko amasasu yari yabaye nk'atuje gakeya. Bisa naho izi Wazalendo za Ngombanzito na FARDC bategereje ko bucya ngo babyine icyo bakita itsinzi. Uyu mugabo rero yarasigaranye inzira imwe yerekera Mirimba, nyuma yo kwisanga ashatse kureba ubwinyegamburo no kureba korotire cyangwa se umuzenguruko w'ibirindiro yarafashe. Yaje gusanga byose
urumva ntabwo afata ahantu ngo uhite utuza gusa, yashatse amakuru asanga hose harazengurutswe kandi asanga abasirikare bose bari muri target. uretse inzira yonyine yerekeza Mirimba, nta yindi nzira yarasigaranye. Ntabwo yabwiye abasore ngo bagume mu birindiro, nta musada bari kubona iyi nzira ya Mirimba iza gufungwa, kwanza ntabwo inyagamburo bari kubona, bisa naho bari bamaze kugwa mu kamashu bari komigita, kubera ko uruziga rwari nk'uruziga rusigaranye inzira imwe, kugira ngo niyo yonyine nyine bari basigaranye. Sinzi impamvu komanda wa Alliance Fleuve Congo atari yafunze n'iyi nzira, wasanga ari amahirwe ya nyuma yaramuhaye yo kuba yasubira inyuma, cyangwa se yenda ari nk'ibintu runaka nk'intwaro bari bategereje ko zinjirira muri iyi nzira bakaza kuzifatira nazo mu kamashu. Ntabwo nasobanukiwe neza impamvu iyi nzira yari yasigaye yerekeza Mirimba, ariko amakuru y'ingenzi agaragaza ko ahubwo uko bwagendaga bucya nkaho yakaba yafata ama video yerekana ko yafashe agace, uyu mugabo Ngoma Nzito, General autoproclamé wa Wazalendo, yafashe icyemezo ategeka abasirikare kuva muri aka gace. Bamwe ngo babanje kubyanga, baravuga ati afande ibyo bintu dukoreye ni ibiki, twebwe turaje turarasanye, nta mirambo tubonye na n'inkomere, abantu base bagira ubwoba bavuyemo kubera ko twabarushije imbaraga, none uri kutubwira ngo tuve mu gace. Arababwira ati njyewe ndi general, ntimukansuzugure, ibyo mbabwira ndabizi, nimuve muri aka gace. Bagomba ngo kumutera impaka, ariko General Ngoma Nzito bije kurangira abasobanurira, ababwira ati burya nuko mutabimenye turi muri ambush. Ahita bashushanyiriza ikarita, arababwira ati dore zino mpande zose zazengurutswe, usigaranye inzira imwe ya Mirimba, nifungwa biragenda bite. Abasirikare ngo baje kuba babyumva, bahita bafata icyemezo cyo gukinagira, barakinagira kibuno mpamago, abasirikare b'Abazalendo nyine. Noneho intare za Sarambwe zaje kwikanga, barimo barenga bari kugenda, bahita babwira komanda bati baraducitse ba bantu twari twubikiriye. Urumva nta kindi komanda yari gukora uretse kubabwira ati mubakurikiza amasasu, baraducitse baradutorotse. Uri kumva nta kindi komanda w'intare za Sarambwe n'amadu yahise akora, yahise babwira ngo mubakurikire. Muri uko kubakurikira rero bahunze berekera n'ubundi muri ka gace ka Mirimba aho bari basigaranye inzira imwe, kuko nicyo cyerekezo cyonyine bari basigaranye, bidasobanuye ko ariho bashakaga kwerekera, ahubwo niho honyine bari basigaranye, niyo mahitamo yonyine bari basigaranye. Abasirikare b'Abazalendo bahunze ariho berekera. Intare za Sarambwe ngo zamurasiye Mirimba, zimurasa amasasu 2 yo mu kuboko, niba yahinguranyije akagira no ku gatuza, ibyo simbizi, gusa amakuru mbonye ndetse n'ifoto ingezeho inyereka ashumitse aha 2 ku kuboko, hano hashumitse hari igipfuko, bigaragara ko hano bamurashe isasu, ndetse nangaha hashumitse. Mu bisa naho uwashakaga kurasa yashakaga kurasa neza agatuza, yashakaga kurasa agatuza, bitewe nuko aba ari kwirukanka. Birumvikana birangira amasasu 2, rimwe rifashe hano ku kuboko, irindi rifata nanone ku kuboko kumwe. Uyu mugabo rwose icyatuma yenda yabapfuye, abaye apfuye byaba rishobora gufata hano rigahinguranya rigafata n'agatuza. Uyu mugabo ashobora guhita apfa, ashobora guhita rifata ibihaha, kandi ntabwo bari baga mu bihaha, bahita bamwica n'ubundi mu cyitwa kumuvura. Iryafashe hano naryo ishobora kwinjira ikamenangana rigakubita mu mbavu rigasandaza uyu mugabo. Ntabwo twasobanukiwe niba amasasu yombi yakomeje kwinjira, gusa amafoto mbonye anyereka uyu mujenerali Ngoma Nzito yatobowe n'amasasu 2, kandi ubona ko bamuhambiriye hano ikisa n'ubutabazi bw'ibanze yaba yakorewe, cyangwa se ubuvuzi bw'ibanze. Ayo niyo makuru ari kuvuga kuri Ngoma Nzito. Arasiwe n'ubundi mu gace ka Mirimba, ubwo yakinagiraga, ni kuvuga ngo arashwa umugenda. Intare za Sarambwe zimurasha umugenda, ariko umvaga ko zari zamwubikire zishaka kumucakira, kwa kundi injangwe igicakira imbeba, cyangwa se kwa kundi Rwagakoco igicakira imbeba yarangaye yiraye ivuga ngo nta muntu hari, bose basinziriye, hanyuma Rwagakoco yo ibiri maso, kwa kundi igicakira imbeba. Niko uyu mugabo yaragiye gucakirwa, wasanga bashaka kumufata amatekwa, ariko bije kurangira bamurashe amasasu 2 yihuse. Ngayo nguko rero amakuru kuvugwa kuri General Ngoma Nzito. Sibyo gusa kandi hari amakuru kuvugwa mu bice bya Plaine, hari muri Plateau ya Uvira, hari amakuru akomeye cyane ari kuvugwayo, nubwo nari naravuzeho mu ntangiriro, ariko munyemereye nyakomozeho. Ni ambushi yari igiye gutegwa M23. Muri uko abasirikari 9,000 barenga bapasinze mu minsi ishize, Makenga yarabapasingishije, yarababeretse, ngira ngo mwarababonye. Babasirikare rero hari amakuru ari kuvuga ko batoranyije cyangwa se bahamagaye abagera mu 2,000 baba deploying hano muri Kivu y'Amajyepfo,
ngo baze mu kazi cyangwa se ku rugamba. Urumva ni abasirikare bashyushye bafite amaraso ashyushye, batoyemo cyangwa se bafashe igikundi cy'abasirikare barenga 2,000 ho gatoya, barabohereza ngo baze hano muri Kivu y'Amajyepfo ngo baje kurwana cyangwa se gufatanya n'abandi urugamba nk'uko bari babyemeye ubwo bapasingaga. Amakuru y'ingenzi agaragaza ko ijoro ryakeye ku munsi w'ejo ku manywa nibwo bageze i Bukavu batuzaho gatoya bahabwa andi mabwiriza. Mu ijoro ryakeye nibwo bongeye kurira amakamyo berekezwa muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko bageze Kamanyola baba batujeho gatoya bisa naho bari kwiga indi migambi. Kamanyola n'ubundi haracyagenzurwa na Alliance Fleuve Congo cyangwa se n'intare za Sarambwe, bakomeza mu bice bitandukanye byo muri Plaine de Ruzizi bisa naho bashaka kujya mu Minembwe. Abagabo baje gutegerwa mu nzira, abagabo b'intare za Sarambwe bategewe mu nzira na za FDLR ndetse zifatanyije na Wazalendo, zifatanyije n'ingabo z'abarundi, bafatanyije na FARDC n'ubundi n'izindi takataka zose bakorana. Aba bagabo boherejwe mu gace ka Kaziba, bakomeza bagenda bashaka guhita bazamuka hitwa Rurambo, bahita bamanukira mu Minembwe ndani kugira ngo bagere kwa Charles Sematama abaha andi mabwiriza mbere gato yuko bicamo ibikundi bitandukanye berekeza ku mirongo y'urugamba. Ariko amakuru y'ingenzi agaragaza ko ahangaha hitwa Rurambo bahuriye n'icyitwa ambush, ariko iyi ambush ntabwo ibashije kuba yabahitana mw'abantu mwe. Aba bagabo bari kumwe n'abasirikare bamwe mu batwirwaniho bari baje kubakira hano Kamanyola, bari baje kubakira kuko nibo bari baje guha umusada kugira ngo babafashe mu bijyanye no kumenya inzira zishobora gukoreshwa mu bintu nk'ibyo. Abagabo bari bagiye kwerekeza mu Minembwe kwa Charles Sematama ngo abaha andi mabwiriza, ariko amakuru y'ingenzi agaragaza ko abagabo baturutse i Goma kuko niho babanje guhererwa amabwiriza. Ku munsi w'ejo bageze i Bukavu ku manywa bahabwa andi mabwiriza batuzaho gatoya. Mu ijoro noneho nibwo bitwikiriye ijoro baza ngo baze gufatanya n'abandi mu rugamba mu Minembwe cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo, kuko Minembwe yo nta rugamba yenda rugisigayemo cyane, ahubwo bagomba guhererwayo amabwiriza kuri chef d'état major watwirwaneho, hanyuma bagahita bafata bajya kuri front line bakajya ku mirongo y'urugamba. Aba bagabo rero bageze ahangaha bamaze kugera Kaziba, bahise bagera Kaziba bazamuka hitwa Rurambo bashaka guhita bacurika ngo bamanukire mu Minembwe. Rurambo rero ku misozi wa Rurambo, ku misozi ya Rurambo niho barwaniye inkundura barwana na za FARDC n'ubundi n'abambari bayo. Bamenye amakuru yuko aba bagabo bari kuza kandi bazabazengereza, ari abagabo batyaye bakoze imyitozo kandi baje mu rugamba. Babimenye n'ubundi bisa naho bibatunguye, ariko baravuga ati reka tujye gukumira bataza kwihuza n'abandi bari ku rugamba bakarushaho kuduserereza. Bikaza kurangira bafashe ibice bitandukanye byo muri territoire ya Fizi, bya Makobola ndetse na Karemi na Baraka. Kurumva bisa naho ariyo target igamijwe. Uvira bayisize ku ruhande, bisa naho bari kwerekeza Karemi na Baraka no ku bindi bice bigiye bitandukanye. Noneho aba bagabo ahangaha hitwa Rurambo baharwaniye inkundura, ariko nabo nyine birumvikana bari bafite intwaro, ariko bari batahabwa n'andi mabwiriza mashya yo kwa General Charles Sematama, bari batahabwa aya mabwiriza. Ahubwo ikintu cyabayeho twirwanaho zindi zaturutse mu Minembwe zisa naho ziturutse inyuma. Adui wari wabaye gose cyangwa se wari uri kubabuza kwinjira mu Minembwe. Izi twirwanaho zo zimenyeranye na Adui, zibaze mu rugamba, zari zije n'ubundi gusanganira bagenzi babo kuko zari zumvise ko amasasa ari kuvugira muri bino bice bya Rurambo. Izi twirwaneho na M23 zindi zari tutse mu bice bya Minembwe, birashoboka ko ari Charles Sematama wabohereje nimujye kwakira abahungu banjye dore bahuye na Adui mu nzira, baguye muri ambushi, nibo baje bagobotora abo basirikare muri ambushi. Ariko suko nabo byari byabananiye, wenda byari kubakerereza cyangwa se bigatuma n'ibikoresho bimwe bari bitwaje babitakaza ku busa, urugamba bisa naho rutaratangira byanyabyo. Ubundi ikintu kigiye kuba hano muri Kivu y'Amajyepfo, urugamba ubu ngubu nibwo rutangiye. Abasirikare bapasinze batyaye bagiye kutwereka ibirori muri iyi minsi igiye gukurikira. No kuvuga ngo Adui akimara kumva ko hari abaturutse mu Minembwe baje ndetse kandi bagitangira kurasa, Adui yayisavamo yirukira mu bice bitandukanye birimo za Kiriba, yasubira inyuma asa naho ari kwirukira mu bice bya Uvira. Gusa ntabwo intare za Sarambwe natwirwaneho bamwirukaseho kibunamo amaguru nkuko birukase kuri Ngoma Nzito,
ahubwo byasaga nk'aho bashatse gucira inzira aba basore bari baje mu rugamba, ariko bari batangiye kwakirwa na Duyi mu buryo bukaze cyane bwambushi karahabutaka. Ntabwo twavuga ko ibintu cyangwa se intare za Sarambwe n'Abadu batageze ku ntsinzi kandi intego yabo yagezweho. Amakuru meza ahari kandi ushimishije ku bakunzi b'intare ni uko aba basirikare cyangwa se aba bagabo barenga 2000 bamaze kuba bagera kwa Charles Sematama generale watwirwaneho. Ubu tuvugana uyu munsi aribwo bari buhabwe amabwiriza mashya ku bijyanye n'urugamba, bakiga map y'urugamba, bisobanuye ko mu masaha y'ijoro akurikiye kuko ntabwo bashe kuryama cyangwa se mu minsi ikurikiyeho turaje tubabone mu rugamba. Urumva ko Aduyi yari yabanje gusa n'ubategera mu nzira, ariko baje kumuneutraliza cyangwa se kumuganza, biza kurangira bamwigobotoye. Ubu tuvugana bamaze kugera mu birindiro bikuru, bageze kuri chef d'état major mu Minembwe kwa Charles Sematama. Amakuru y'aba bagabo turakomeza kuyakurikirana kuko ntabwo baje gusinzira, ntabwo baje gutarama. Ikintu baje gukora turakomeza kugikurikira mu biganiro bikomeza gukurikira. Gusa ikiriho nuko baje bambaye kandi baje bafite n'intwaro zose zikenewe kugira ngo barwane urugamba rukomeye cyane. Si ibyo gusa kandi muri territoire ya Masisi ari muri Kivu y'Amajyaruguru, FARDC na Wazalendo na FDLR bateye agace ka Ngeshi. Agace ka Ngeshi karimo ibirindiro bya M23. Ahangaha ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha ni hakurya y'ahitwa Rwashi, hakaba hafi ya Masisi zone, ndetse kandi ni agace gateganye cyane n'agace kitwa Burora. Ibirindiro bya Ngeshi byamaze kuba byaterwa mu ijoro ryakeye. None ngo ndikubwira abakuru y'ibyabaye mu ijoro ryakeye. Noneho abanzi bagateye byasaga nabo bashaka kwisahurira, kuko bakimara kugera ku birindiro bya Alliance Fleuve Congo cyangwa se by'intare za Sarambwe, bateye bagana kuri stock. Byasaga naho ariho bashaka kumenera ngo bitwarire ibyo kurya cyangwa se intwaro. Abagabo ikintu cyashe kubabaho, baje gusanga intare za Sarambwe zihagaze neza, zaje kubasha kubasubiza inyuma. Bivuga ko nta byangiritse byinshi, nta n'ikintu babashije gutwara. Gusa ubanza babaze niba babazi ko zasinziriye, ariko ubusanzwe intare buriya ishobora guhumiriza gutya, ariko ntabwo ibisinziriye. Nubwo yabisinziriye bayumva. Niyo nsinziriye mba numva, niyo nsinziriye mba numva. Yes, niyo zaba zisinziriye ziba zumva. Zaje kubaduka zitazibasukaho umuriro. Abagabo baza guhita basubira inyuma, bajya n'ubundi mu mashyamba berekera muri territoire ya Walikale. Baturutse muri bino bice bya Masisi, ntabwo tuzi nyine ikindi cyaje gukurikira. Gusa ikiriho nuko batageze ku ntego. Abasore cyangwa se ingabo za FARDC n'abandi bari bazo ntabwo bageze ku ntego, kubera ko nta kintu basahuye kinini, nta kintu nta nyine batsinzwe basubira inyuma. Niyo makuru ahari muri territoire ya Masisi. Andi makuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi, ni amakuru avuga ko Uburusiya bwamaze kuba bwagaba igitero ku ngabo za Amerika. Nabivuzeho mu ntangiriro. Amakuru y'ingenzi agaragaza ko igihugu cy'Uburusiya cyarashe misile kabutaka yo mu bwoko bwa Kenzhali. Iyi misile yaguye ku butaka bwa Poland cyangwa se Polonye ku mugabane w'Uburayi. Ni igihugu kiri muri OTAN, ndetse kandi iki gihugu gicumbikiye ingabo z'Abanyamerika zirenga 2000. Bisa naho iyi misile yari igiye gutagatinga ku birindiro bya Amerika, nubwo Poland cyangwa se Polonye yavuze ko iyi misile itageze ku ntego, itabashije guhitinga target, ngo yaguye ahantu hatatuwe hatari n'ibirindiro bya Amerika, ariko bisa naho ari cyo cyari kigamijwe. Iyi misile yari igamije kugwa ku birindiro bya Amerika. Bisa naho biri kuvuga ko yaba yaciwe intege n'ubwirinzi bw'ikirere bwa Poland, ariko byanafashwe nk'ubushotoranyi ku ngabo za Amerika, aho zavuze ko Uburusiya bushotoye Amerika, burashe ku ngabo za Amerika ziri muri Poland. Perezida wa Polonye yavuze ko iyi misile yaguye mu gace kitwa Tarnawa. Ahangaha rwose ni hafi y'ahitwa Kornia. Ahangaha ni mu birometero 90 uvuye ku mupaka wa Ukraine. Uvuze ngo misile yari yambutse umupaka wa Ukraine irenga kilometero 90. Kilometero 90 ni hanini cyane. Ni nko kuva Kamembe hafi Kigali, ugeze yenda urenze Muhanga, wenda nibwo yenda waba ugeze muri kilometero 90. Urumva ko na ahantu hanini cyane ugeranije. Uvuye Kamembe werekera Kigali, ni nko kugera wenda i Muhanga cyangwa se Kamonyi, hafi aho ngaho. Urumva n'ubutaka bunini cyane, kandi
kandi ingabo za Amerika nizo zirinda ku mipaka ya Poland na Ukraine. Kubera ko Poland yo iri muri OTAN, Ukraine yo ntabwo irinjira, baracyayisiragiza. Ni ukuvuga ngo Amerika bifashe nk'ubushotoranyi, ndetse kandi abantu bose n'ibitangazamakuru biri kwandika ngo Uburusiya burashe kuri Amerika, kubera ko aho ingabo za Amerika ziri hitwa kuri Amerika. Uharashe uburashe kuri Amerika, ubukoje mu jisho rya Amerika, Amerika ibifata nk'aho wishotoye, bityo rero bidatinze ibishobora no kugutangizaho indi ntambara nshya. Abantu benshi bakavuga bati ko twumvise intambara yo muri Iran, Amerika yarwanye muri Iran, isi yose igahungabana, nta muntu bitagezeho uko byagenda kose. Intambara ya Ukraine n'Uburusiya, isi yose yarahungabanye, nta muntu bitageze uko byagenda kose. Noneho iyi ntambara ya Amerika n'Uburusiya yo turaza kwikizwa n'iki? Ntabwo Amerika yahise isubiza, ntabwo yahise isubiza ngo yihorere, gusa nisubiza turaza kuba twabibabwira, urumva ko intambara nshya irabitangiye. Ntabwo Poland yahise isubiza Uburusiya, niba usubiza turaza kubibabwira, urumva ko Poland iri muri OTAN, kandi intambara Poland iza kuba yarwana, OTAN niyo bari kuyirwana. OTAN ni nayo Amerika, kuko Amerika nayo iri muri OTAN. Intambara Poland iza kuba iri kurwana ntuyitandukanye no ku Bufaransa buza kuba burimo, Espagne iraza kuba irimo, nubwo idakunda kwishora muri ibi bintu by'intambara. Amerika iraza kuba irimo, n'ibihugu byose byo muri OTAN biraza kuba birimo. Ubwo rero dutegereje kuza kumenya ikiza gukurikira, niba uruhande rwatewe ruza kwihorera. Urumvikana ko ingabo za Amerika, ingabo za Poland, OTAN muri rusange niyo yatewe, ntabwo tuzi ikiza gukurikira. Gusa perezida wa Poland yanditse agira ati rwose turasaba abo dufatanyije muri OTAN guha ibikoresho bihagije by'ubwirinzi bw'ikirere Ukraine, kugira ngo Ukraine ibashe kurinda ibitero bituruka mu kirere, kubera ko natwe Poland kugira ngo tuze kuba dutekanye birasaba ko yuko Ukraine iza kubitekanye. Ukraine idatekanye natwe ntabwo tuba dutekanye. Ariko nkibaza ubwirinzi bwa Poland bwakoraga iki? Ariko birumvikana ko bavuze n'ubundi ko bitahitinze target, bitaguye ku birindiro bya Amerika, bitanaguye ku birindiro bya Poland, bitanaguye ku baturage, ngo cyaguye ahantu hadatuwe, niko Poland yavuze. Ariko nyine perezida wa Poland ntabwo yese agaragaza ubushotoranyi cyangwa se uburakari bukamishe cyangwa se umujinya w'umuranduranzuzi, ahubwo yabaye nk'uca bugufi gakeya ku Burusiya, aravuga ati OTAN dufatanye duhereze intwaro Ukraine kugira ngo irinde ikirere, nibwo natwe Poland tuzaba dutekanye. Ngayo nguko rero niyo makuru akomeje kuvugwa, n'ibindi biza gukurikiraho turaza kuba twabibagezaho. Nyemera niba utari wakanze like uyikande, niba utari wakoze subscribe uyikore, ndetse kandi unyemerere ko tuza guhurira no mu kindi kiganiro. Njyewe nitwa Baraka, ndakwifuriza no kugira amahoro y'Imana.